Svjesno ili nesvjesno, željeli mi to ili ne, svakodnevno smo izloženi velikom broju informacija koje nam serviraju mediji. Neke od tih informacija su pouzdane, provjerene sa relevantnim izvorima, dok druge nisu trebale pronaći put do nas. U cijelom procesu gubimo dodir sa realnosti, ne znamo kome vjerovati i podliježimo negativnoj emociji koja paralizira naš sistem. Njeno ime je strah. Strah, ukoliko se ne može kontrolirati, vrlo lahko može postati destruktivna emocija, posebno ako sa površine uđe u vašu podsvijest i sugestivno krene razarati vašu psihu. To vam je kao da ostavite širom otvorena vrata najgorem neprijatelju. Strah može biti opravdan i neopravdan. Problem koji je nastao u situaciji sa koronavirusom je što više ne znamo kome vjerovati. Suprotstavljeni stavovi, iskustva, reakcije eminentnih svjetskih doktora i stručnjaka ostavljaju nas u nedoumici. Jedni kažu smrtonosan virus, drugi pak teorija zavjeri, običan grip. U svemu tome, gdje je običan čovjek? Čak i oni koji pokušavaju misliti racionalno, ne mogu biti sigurni da će donijeti pravilan zaključak. Da li si spreman biti odgovoran za nečiju smrt? Ako upozorenje ne shvatiš ozbiljno, može li to tvoja savjest podnijeti? S druge strane optužuju te za fake news, širenje panike i histerije, smatraju te direktnim učenikom i produženom rukom vladajućih elita, koje za cilj imaju srušiti svjetsku ekonomiju. Kako biti normalan u cijelom ovom ludilu zvanom koronavirus? Strah nas je u potpunosti izolovao. Bojimo se otići na posao, socijalizacije i direktnog kontakta sa drugim ljudima. Da li je riječ o malo većem strahu ili je preraslo u proporcije poremećaja? Doveli smo se u situaciju da javno eksponiramo ono najgore u nama. Fizički obračuni oko vreće brašna u 21. vijeku. Da li je ovo istina? Da li se ovo nama zaista događa? Trenutno ste odgovorni za vlastite odluke i ponašanje. Čak i ako ovaj virus pogubno djeluje na samo stariju populaciju, da li ste spremni biti odgovorni za smrt nane ili djeda od 70 godina? Živimo u vremenu nametnutog ili opravdanog straha. Na vama je da odlučite. Jedno je sigurno, kad je vanredno stanje, onda nema demokratije. Ljudi gube svoja prava. Ostanite zdravi.